روز جمعه رایدهندگان ایرانی در انتخابات پرزیدنتی آواز داده از میان 4 نامزد یکی را انتخاب خواهند کرد. در اصل انتخاب میان 2 نیرو است، یکی طرفدار بهبود روابط با کشورهای غربی و دیگری بازگشت به وضع 4 سال پیش وقتی که محافظه‌کاران در تمام نهادهای حکومتی سر قدرت بودند. حالا الان آغاز روز هست و تازه داره رای گیری شروع میشه در اینجا. حتما همه جا همینطور هست و تا پایان شب انشاءالله پرحجم و پرحضور ملت خواهند حضور پیدا کرد. هم مسلم هر دولتی ضعفایی داره، کمبودایی بوده که به تجربه و کم کم انشاءالله رفع میشه. این مشکل نیست، انجام میشه. президенти ҳозираи Эрон сиёсатмадори мӯътадил Ҳасан Рӯҳонӣ 68 сола ва додистони собиқ сиёсатмадори муҳофизакор Иброҳим Раисӣ 56 сола номзадҳои пешдасти ин сабқат ба шумор мераванд. Дар давоми 4 соли гузашта Рӯҳонӣ муваффақ шуд ки бо кишварҳои ғарбӣ созиши ҳастаӣ ба имзо расонида таҳримҳои байналмилалии ҷумҳурии исломиро коҳиш диҳад. ӯ ба эрониҳо озодии бештар ваъда додааст. Рақиби ӯ Раисӣ ҳамчун номзади пешвои рӯҳонии Эрон Оятулло Алии Хоманаӣ шинохта мешавад.